Namakuru agezweho none yihutirwa namakuru kandi ari kuvugwa ku butaka bwa Kongo, Burundi, u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Namakuru atugeraho none yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB kirimo kiratarabaza kiboroga cyane. Abasirikare bamwe na bamwe bo mu Burundi baravuga neza ko bamaze kwinjirirwa, ndetse harimo abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bari gukorana bya hafi n'uyu muriko wa 23 barizwa ku butaka bwa Kongo. Uribaza ngo impamvu yibi ni iyihe? Namakuru agaragaza neza ko kuva igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasaba umusada mu Burundi, maze abasirikare b'u Burundi sukuza kuri ubutaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, Antoine Felix Tshisekedi yakira benshi cyane boherejwe na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ibyaje kubabaza 23 cyane kugeza ubu. Amakuru aremeza neza ko u Burundi bwamaze kwikanga bamwe mu basirikare, ndetse n'ubutasi bukomeye cyane bwa 23 bwamaze kubagiramo. Igitega ahangaha ndetse n'Ibujumbura biravugwa neza ko ikikanga ari cyose mu bambaye civile bari kugaragara muri uyu mujyi, by'umwihariko Bujumbura ndetse na Gitega. Ahangaha muri iyi mijyi yombi haragaragara ngo abasore bikekwa neza ko bashobora kuba bakorana na 23, ariko kandi bakaba bafite ibyangombwa bemerera kuba bari ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bwamaze kugenda butanga amakuru ku nzego zibishinzwe ko hamaze kwinjira abasirikare ba 23 bari kuri ubutaka bw'u Burundi, ngo kandi benshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ni ikikango gikomeye cyane, pressure irazamuka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu nawe wamaze kugenda ashyirwaho igitutu. Ibi ndaje mbigarukeho mbigusobanurire. Nanone ndakubwira ikijyanye n'urugamba aho rugeze kugeza ubu. Leta ya Kongo, leta ya Kinshasa nyine ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ngo yongere kuba yagaba ibitero mu bice bitandukanye, ariko imbaraga zo ntazo nubwo umutima ubishaka. Ikiri gutuma abasirikare benshi ba leta ya Kongo basa naho bananiwe kurwana uru rugamba. Ibi ndabikubwira, ndetse urumva n'igitutu gikomeye cyane amahanga yamaze gushyira kuri perezida w'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi, bitewe n'ibyaha bikomeye by'intambara akomeje kugenda ashinjwa. N'amakuru asobanura byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo turikozeho tukubwira inkuru zihari zigezweho ubu tuvugana. Reka nkubwire ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abasirikare ba 23 bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngo bariyo mu ibanga rikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi, ndetse no kuba bakomeza kugenda bagenda runoniza ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe 23 mu bihe bitandukanye yagiye yiyama perezida w'igihugu cy'u Burundi, bamubwira neza ko ibitero ari kubagabaho ari ibitero bitazamugwa neza, ndetse abarundi bagakomeza kuvuga neza ko ibi perezida wabo ari gukora bisa no kubakururira umuriro, kuko izi ngabo za 23 nta na rimwe zigeze zifata iya mbere ngo zibe zafata n'igisasu na kimwe ngo bakirase ku butaka bw'u Burundi. 23 yagerageje kubaha imipaka ndetse n'ubusugire bw'igihugu, ariko ingabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze zibanira, zakomeje kuyigabaho ibitero mu bihe bitandukanye, ndetse ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye binakoresheje imbaraga. Aha kandi ku butaka bw'u Burundi niho hagiye hava ibikoresho Tshisekedi yabaga ku Kinshasa, ndetse n'ibindi akuye ku isoko, by'umwihariko ibiturutse mu Bubiligi byose byashikiraga kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo rero aha hose haturukaga ibi bitwaro bikazanwa n'ingabo z'u Burundi nyine bije guhangana na 23. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari byo byarakaje intare za Sarambwe, kuri ubu zikaba zisa naho zamaze kurya karungu bidasubirwaho. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 ngo bamaze kwinjira ku buryo bukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Intwaro zo ntazo ni ugutata amakuru. Bamwe ngo bashobora kuba bafite na tumwe mu dukoresho dukoreshwa mu buryo butandukanye rw'ikoranabuhanga, ndetse aho bivugwa neza ko n'intwaro hari abafite imbunda ntoya ariko batari kugendagenda bazigendana bitewe n'aho bacumbitse. Ibintu benshi bamaze kuvuga neza ko ikibanza ari cyo gitutu benshi babwiraga perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yo kohereza aba basirikare ku butaka bwa Kongo, bamubwiye neza ko bizamugaruka. Intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kugera hafi ye neza. N'amakuru ari kugenda avugwa neza ko 23 ubutasi bwayo bufite imbaraga z'umurengera, ndetse bikomeje kugenda bigora leta y'u Burundi. Ubutasi bw'u Burundi buratanga amakuru asa n'atuzuye atagira icyo yafasha
gufasha ababishinzwe kugira ngo babe baburizamo kuba M23 yamaze kugenda icengera, ariko nanone abareba kure bavuga neza ko M23 ishobora kuba ifite bamwe mu ngabo z'u Burundi baganira ndetse banakorana bose. Umugambi ari ukubirindura uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi wigize akarakaye nk'uko M23 yo ibivuga, ndetse ikavuga neza ko yagiye ayigabaho ibitero bitandukanye. Nanone hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi i Kinshasa. Biravugwa neza ko bamwe mu nzego za gisirikare ndetse n'abaminisitiri batari guhuriza ku kibazo. Tshisekedi akomeje kuzenguruka amahanga asa n'asaba ibikoresho byo kurwana urugamba benshi bavuga neza ko rwamunaniye ndetse yarutsinzwe mu mpande zose, yaba politiki ndetse na diplomasi, bigahumira ku marari. Rero bamwe batangiye kuvuga neza ko Tshisekedi asa naho ibyo kurwana atakibifite ku mutima, ahubwo ari gutekereza uburyo bushya ashobora kuva kuri ubu butaka bwa Kongo nk'uko bamwe babivuga, dore ko anifitiye ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububirigi. Tshisekedi kandi akomeje kugerageza kuburizamo ibijyanye n'amatora, kuko avuga neza ko nta matora ashobora kuba mu gihe ku butaka bwe hari kubera imirwano. Nyamara yirengagiza ko n'igihe yiyamamarizaga gutorwa agashyirwa kuri uyu mwanya, imirwano n'ubundi yari isanzwe iba mu bice bitandukanye, aho M23 yari mu nkundura zikomeye cyane zo kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubu rero bisa nkaho bikomeje kugenda abimugora. Amahanga yatangiye kuba nkaho amutera uw'inyuma, bisa nkaho abo yaririraga bose nta n'umwe uri kubumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumwereka neza ko ari we wishe amasezerano Washington, byakubitaniraho na M23 nayo ikomeje kutamworohera, bigateza igitutu gikomeye cyane i Kinshasa. Bamwe mu basirikare bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko nabo imyanzuro Tshisekedi ari gufata batari kuyihurizaho, ndetse bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri iyi guverinoma ye. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu igisa nkaho ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamuteye umugongo. Ibi kandi benshi bemeza neza ko ku ikubitiro byatewe n'uko Amerika nayo yari ifite urugamba rutoroshye iri guhanganamo na Irani, bikaza kurangira yirengagije Tshisekedi. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane, aho M23 yatakaje abakomando bagera kuri 2 bayo muri izi operasiyo, ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza, kuko abacancuro bose barafashwe bagera kuri 6, ndetse ahaguye nyine abasirikare ba M23, ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego M23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi, yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma M23 ikomeza kwa divansinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere, ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima M23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, nyuma y'uko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi, bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'8. Bivugwa neza ko M23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana igoma bose, akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu, kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo M23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda. Aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara, ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara M23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi, bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo M23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, tube turetse aba bacancuro bakomeje
bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwanaho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo mama 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Mama 23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara, aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko mama 23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi 2 hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasuri kivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guscaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. Iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko mama 23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri 2, yaba ya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana na gahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC 23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa na gahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na mama 23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri 4 nkuko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane. Ariko mama 23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo ikazitega iyi ambushi, kandi yagezweho 100%. Intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? Mama 23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi. Neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko mama 23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu, bakaza ku kibi n'ikiza, kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho mama 23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe, ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro, bitewe nuko mama 23 nkuko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi ba diplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC 23 ngo bakajya mu
mu itumanaho ryabo bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse n'uko bazabikurikiranya. Ibituma 23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko icyo gisirikare cya AFC-23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko binjiriwe na 23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda rwafashije 23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Intare za Sarambwe zaje gukorana na bamwe mu ba special force bakomeye cyane ndetse n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'ingabo nyinshi cyane kugira ngo baze kuburizamo ndetse banahangane ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'abarundi zisa naho zari zisoje amabwiriza ya nyuma ziri kwerekeza aho bagomba gufatira amamodoka aberekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ishyamba rya Kibira haravugwa imiborogo myinshi cyane, amaraso menshi cyane y'izi ngabo z'u Burundi aratemba nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bivugwa neza ko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hatangiye igisa n'ibihe bidasanzwe, bisa nkaho muri eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi hamaze kumvikana ikintu gisa naho cyamaze guteza umwuka mubi ndetse no kutumvikana. Bamwe bati harimo abagambanyi mu gisirikare cyacu, abasirikare barenga 133 nk'uko amakuru abigaragaza bapfuye ku ikubitiro. 23 yabateze ambushi bari bataragira aho bafatira ibikoresho, wari umurongo munini cyane w'abasirikare. Intare za Sarambwe zibahindamo n'amasasu menshi cyane wirukanka zimurasa, ndetse haza kubaho kugerageza kwirwana ariko byabaye iby'ubusa. Amarira ni menshi Bujumbura ndetse mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bisa nkaho hongeye kugaragara icuraburindi. Ibi biraza gushyirwa kurinde 23 ko yongeye gutanga isomo rikomeye cyane, maze bagasubiranamo bavuga neza ko harimo abagambanyi. Benshi baribaza ni gute 23 yageze muri iri shyamba rya Kibira mu by'ukuri, mu gihe iri shyamba bivugwa neza ko ari ishyamba riherereye ku ruhande rw'igisoda cyangwa se rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba hakorerwamo imyitozo n'ibindi bisa naho ari ugufata amabwiriza n'amasomo ya gisirikare. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi benshi barenga 100 nakubwiye ko bamaze kwitaba Imana, bakomeretse ni benshi cyane. Umugambi wo kubereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahise uhagarikwa igitaraganya nk'uko bitangazwa n'umukuru w'ingabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akavuga neza ko ubu ngubu tuvugana isatumizwa inama y'igitaraganya ndetse imirambo y'abasirikare yamaze kujyanwa mu bitaro bikuru nk'uko bitangazwa bya Gitega. Amakuru kandi akavuga neza ko hashobora kuza kuba ibihe bidasanzwe byo gushyingura abasirikare, ariko kandi iperereza rirakomeje kugira ngo haze kumenyekana uwaje kugambana ndetse agatanga amakuru ndetse ya buri kimwe cyose, kuko bisa nkaho 23 yari ifite muvoma y'aba basirikare. Abasirikare barashwe ni benshi ndetse bivugwa neza ko namwe mu barimu babo babahaga imyitozo n'amasomo ya gisirikare bahapfiriye, maze igisirikare cy'u Burundi kiza kugira ubwoba. Amasasu menshi akimara kuvuga n'abari basigaye mu ishyamba, ubwo ni igice cya kabiri cy'abasirikare bagombaga kuzoherezwa nyuma y'iminsi 5. Abangaba 7,000 bageze ku butaka bwa Kongo, nabo bahise batatana ndetse bisa nkaho bari bamaze kwikanga ko nabo bashobora kuba bamaze guterwa. Ibyatumye ibyari imyitozo ndetse n'imyiteguro bihinduka akaduruvayo gakomeye cyane ndetse kivanzemo amaraso n'imiborogo. Ibintu ntabwo byoroheye igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubufasha bwe butakimugezeho kugenda, ndetse ashobora kuza gusaba izi ngabo ze gukomeza kwirwariza mu gihe 23 itazoroheye. Benshi bakunje kuvuga neza ko 23 idafite ibikoresho karabutaka, ariko ifite uburyo iteguramo urugamba, habamo kuburizamo urugamba rw'umwanzi ndetse n'ibitero ari gutegura. Bamwe bakavuga neza ko 23 idafite drone nyinshi cyane z'intambara ndetse n'ekajugujugu, ariko yibitseho ndetse yigwijeho ibisa n'amarokete yo guhanura izi gajugujugu ndetse n'izi drone. Ibi rero 23 iri kubikora mu gihe hakomeje kugenda havugwa ibiganiro by'amahoro bisa naho biri kugana ku musozo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri cyari cyaramaze kumenyeshwa neza ko hari ramforo cyangwa se izindi imbaraga z'abasirikare bagera ku 13,000 bazoherezwa mu byiciro bibiri. Aba ni abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bano bikavugwa neza ko aribo bari baje gukora
operasiyo karabutaka zo gukuramo 23 mu kibaya cya Ruzizi, ndetse ikaza kuba ikubitwa bagaza kuba bafata Minembwe ndetse n'ibindi bice, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bagaragaje neza ko banyotewe kuba bakigarurira Minembwe ndetse n'ibice bituyemwe abanyamurenge, bakahagira training wing y'ingabo zishobora kuzahungabanya ngo umutekano w'u Rwanda. Iyi mipangu rero iri kugenda ipfuba 23 iri kubindirira cyane, ikamenya amakuru maze ikaza kumenya uko iburizamo ibi bitero. 23 yafashe uyu mwanzuro bitewe n'uko yabonaga neza ko aba basirikare mu gihe baba bageze ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana nabo bizagorana cyane, ndetse bishobora kuzatuma itsindwa igasubizwa inyuma. Nicyo cyatumye ifata umwanzuro wo gufata riske ndetse ikaza gusa niyambuka umupaka, bikaza kurangira ikoresheje abasirikare. Nanone bivugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane ariko bafite imbunda zisa naho ziteye imbere, ku buryo bivugwa neza ko harasiwe amasasu menshi cyane, ariko urusaku rwagiye kumvikana ari uko amaze iminota nibura 18 amasasu avuga maze hatangiye gukoreshwa imbunda ziremereye, ubwo igisoda cy'ubururu cyari cyatangiye kubona ramporo. Bivugwa neza ko 23 yari yiyemeje gukoresha izi mbunda nto, ariko zirekura amasasu vuba ndetse ku buryo bwihuse zidasakuza cyane, kuko yari yamaze amakuba yafata amakuru avuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi, aba basirikare bari gukora muvoma berekeza mu bice bashobora kuza guhagurukiramo, ari naho baza gufatira ibikoresho. Bari ku murongo ndetse bisa nkaho bari kwerekeza aho bagomba gufatira ibikoresho n'imodoka zibazana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafatiranywe rero abenshi muri bo badafite intwaro, kuko bari bizeye ko bari ku butaka bwabo, ndetse bari bizeye igisa n'umutekano, kandi ntawatekerezaga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuza guhinguka muri ibi bice. Ubu tuvugana na marira n'agahinda kuri Tshisekedi ndetse na mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho bongeye kwifata amapfubyi nk'uko amakuru ari kugenda agaragaza neza ko bagoye ku buryo bukomeye, ndetse bakaza kwisanga bongeye kuririra mu myotsi. Nanone ndakubwira neza ko nyuma y'iyo nkuru yo ku butaka bw'u Burundi, nanone amakuru aremeza neza ko nyuma y'urupfu rwa Gabi, minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ku butaka bw'u Burundi wapfuye, bivugwa neza ko ashinjwa kuba afite amabanga akomeye cyane ya nyene cyubahiro perezida w'iki gihugu, akaba ari wamugambaniye. Nanone ibirego by'umuryango we ndetse n'indi miryango bivugwa neza ko iperereza ryigenga ryatangiye, aho bishobora kuza kurangira perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yisanze ari kuryozwa ibijyanye n'uru rupfu rwa minisitiri Gabi wishwe ndetse akicirwa mu mujyi i Bujumbura, aho yasanzwe mu modoka ye ndetse yamaze kunigwa n'abantu bataramenyekana. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari ingenza zashyizweho na leta ya perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose turakomeza kubikurikirana. Nanone imirwano irakomeje mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho, hose hari inkuru zikomeye cyane zisobanura ko ibiturikama 23 yongeye kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. 23 yongeye kubakubita, n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane, ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane, ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi, ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira, ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye, ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta mpuhwe ifitiwe, nyuma y'uko amahanga amaze kuyiviraho indimwe akayishyiraho igitutu, akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane, ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe, Puezero hafi n'umunara, aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane, aho kurasana za Burende. Ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko 23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane, ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge, zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'abarundi basa naho barokotse iki gitero. Ubwoba ni bwinshi cyane, kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa
bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora, aho bari kugenda basaba ikiruhuko ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 inyuma ku gitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibi bice nuko uko 23 yari iri kwa divansinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho 23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibi bice kugira ngo ize kubirekura kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. 23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byiza ingabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na 23, bakomeje guhatwa ibibazo ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya 23, aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenki hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenki ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bashyirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na 23, aho bisa nkaho wazarendo zatangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima 23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu kiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko 23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Urupfu rw'abasirikare b'iki gisoda cy'u Burundi baguye muri ibi bice ni benshi cyane, ariko turagira ngo tugaruke ku musirikare, ndetse umusirikare w'umurundi kazi waguye kuri ubutaka wakomeje kugenda avugisha abantu benshi. Amakuru aravuga neza ko uyu mukobwa yitwa Debora benshi bakomeje kugenda bamugarukaho bitewe nuko bigaragara neza ko afite uburanga nk'uko byagiye bigaragazwa n'abakomeje kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ko anateye neza cyane nk'uko ibi ni byagendaga bivugwa nyine n'abakomezaga kugenda bashyira iyi foto ye ku mbuga nkoranyambaga. N'amakuru rero yakomeje kugenda agaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'uko aba basoda b'u Burundi bafashe umwanzuro wo kujya kubashyingura ku butaka bw'u Burundi, bitewe n'uko amakuru yari yamaze kuba kimomo ko bahaguye ari benshi cyane. Mu busanzwe ingabo z'u Burundi zaguye kuri ubu butaka ndetse zishyingurwa mu buryo busa naho buteye isoni, kuko izi ngabo zita zishyingurwa mu mva rusange aho zicukurirwa
icyobo ndetse mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo abo hakurya ku butaka bw'u Burundi batazabimenya. Ni imva nyinshi cyane dufata nk'imva rusange cyangwa se ibyobo byagiye bishyingurwa mu izi ngabo z'abarundi, ariko abaguye Kabunambo na Ruvunge ku munsi w'ejo bisa nkaho byari bigoye kubahishira, ndetse ubundi ubusanzwe ingabo z'abarundi zafataga habarimo abasenior officers ndetse n'abandi bakuru muri iki gisoda, akaba aribo bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abandi amaraso yabo yapfaga ubusa kuri ubu butaka bwa Kongo agafumbira iyi mirima. Ubu ngubu rero nyuma y'urupfu rw'abasirikare benshi cyane baguye muri ibi bice, by'umwihariko uyu mukobwa wakomeje kugenda agarukwaho Debora, baravugwa neza ko ariwe ushobora kuba wabaye intandaro kubera ko yari ikimenya bose muri iki gisirikare, akaba yashubijwe ku butaka bw'u Burundi kandi akajyana n'indi mirambo nayo yaguye hano Kabunambo ndetse no mu bice bya Ruvunge. Ibintu bisa nkaho byateje intugunda ndetse n'imyivumbagatanyo ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi biza guca intege abandi basirikare b'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo za leta y'u Burundi. Aba bose bari kurwana mu mujyi wa Uvira bitewe n'umubare munini cyane w'izi ngabo zabo bamaze gupfa, ndetse nk'uko byamaze kugaragara neza ko bagiye kubashyingura ku butaka bw'u Burundi. Ubusanzwe ingabo z'u Burundi ziri kugenda zigerageza kwimura M23 mu kibaya cya Rusizi, aho M23 iri kubategera za mbushi zikomeye ziremereye cyane, nta mbaba ziri gushyiramo, nta miyaga, nta kintu na gitoya iri gushaka kumva. Intare za Sarambwe zarakaye cyane, ziri kubaga zitababariye ibitero ibyo ari byo byose by'ingabo za leta ya Kongo. Nta tolerance n'imwe iri kuzamo, iri guhita ibatega mbushi ndetse iri kubasheringaho ku buryo bukomeye cyane, aho yatangiye kwifashisha intwaro ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni za mbunda ziba ziziritse hejuru y'imodoka, zirasakure ndetse zitangira kugenda zisheringa amasasu menshi cyane icyarimwe. Ibi nibyo biri gutuma ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zitsindwa zikaza gukubitwa mu bice bitandukanye. Amakuru kandi aragaragaza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gikomeje kugenda gisubizwa inyuma. Amakuru kandi akagaragaza neza ko M23 yamaze kugeza ingabo zimwe na zimwe mu mujyi wa Uvira mu bice winjiriramo uturutse hano M23 ikontorora. Ubwo turavuga mu bice nka bya Puezero, kuko amakuru yagiye abigaragaza. Amabariyeri yarituwe, amabariyeri yari yashyizweho na General Masunzu ku itegeko yari yatanze, avuga neza ko nta baturage bemerewe kongera kuva muri ibi bice by'uyu mujyi boherezwa cyangwa se berekeza mu bice M23 ikontorora. Ibi ntabwo byakomeje kugenda byorohera izi ngabo. Ndakubwira neza ko ubu ngubu tuvugana mu bice bitandukanye imirwano nubwo ikomeje, ariko ahitwa Gatoye ndetse n'ahitwa Murema, aha hose ni mu bice bya Kazinga. Biravugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyahagabye ibitero bikomeye cyane, aho bari kugerageza kuba bakimuramo M23 mu bice ikontorora, ariko biza kugenda bibabana ibibazo bikomeye cyane. Nanone ahangaha Murema M23 yahashinze imbunda, aho bivugwa neza ko ari imbunda zigera kuri ebyiri nini cyane ziri kwifashishwa na M23 mu kurasa izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izirasira kure, aho ziri kuza zituruka bazireba. Ni inkuru ikomeza kugenda ishyiramo M23 muri avantage yo kuba yatsinda uru rugamba nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone kandi Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda ahigisha uruhindu bamwe mu bayobozi ba M23, nubwo bigaragara neza ko kubafatisha bitamworoheye, ndetse nk'uko byatangajwe M23 irakomeza kugenda iburizamo udutero shuma by'umwihariko utw'abawazarendo bagerageza kugenda baneka amakuru boherejwe kugira ngo babe batanga location, nyamara na drone zarananiwe M23 isa naho itagifite byinshi cyane byo guhisha. Yamaze kwerekana neza ko ifite uburyo bw'ubwirinzi ndetse igisirikare cya Kongo kidashobora kunyuramo, mu gihe bavuga neza ko mu gihe iki gisirikare cya M23 cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwadivansinga mu bice bitandukanye, maze amahanga akacyorohera akagiha umwanya, gishobora kuzisanga cyageze i Kinshasa, aho bishobora kuzagorana. Ndetse perezida w'iki gihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ushobora kuzafata umwanzuro nk'uwafata buri gihe ibibazo bimuremereye, aho yurira rutema ikirere kugira ngo abe yajya mu gihugu cy'Ububirigi. Ibintu akora kenshi cyane mu ibanga iyo bivugwa neza ko umutekano we utizewe. Nanone nakubwira ko izindi nkuru zigezweho ziri kuvugwa muri diplomasi ndetse n'umutekano ndetse na politike. Ubwo ngubwo twageze ku butaka bw'u Burundi, aho byamaze kugaragara neza ko perezida w'iki gihugu
y'igihugu cy'u Burundi yahaye ndetse anemerera umugore we kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byagaragaye, ariko hagaragaye amafoto uyu mugore wa perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo arazenguruka hafi n'ikibuga cy'indege yabuze umwakira n'umwe nk'uko amakuru agenda bigaragaza, aho hagaragaye bamwe mu baturage bakomoka ku butaka bw'u Burundi aribo bamuha karibu. Ibintu benshi cyane bavuze neza ko ari agasuzuguro gakomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusuzugura uyu mudamu wa perezida w'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Ibihano bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bigenze bite? Ni nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto nk'uko yiyita, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye akora ibyaha bitandukanye by'intambara mu bihe bitandukanye, aho ingabo ze zagiye zitera ibitero bikomeye cyane mu nkambi aho abaturage baherereye ndetse zikanaharasa ibibombe, noneho kugeza ubwo bageze no ku rwego rwo gukoresha izi drone ndetse n'ibindi bitero bitandukanye bisa nkaho biremereye ndetse byagiye bitana benshi cyane. Tshisekedi akabikora yizeye neza ko nta cyamahanga azamutwara kuko afite zahabu ndetse n'ibirombe byinshi cyane n'ibindi by'agaciro byo kubaha kugira ngo ase nubahaye inzibyo nk'uko twabyita, cyangwa se aze kubiguraho maze baze kugenda babirenza ingohe ndetse ntihagire ababyitaho. Nyamara ntabwo ariko bimeze kugeza ubu, bisa nkaho byamaze kuba too much ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu bivugwa neza ko igisirikare cya Kongo cyamaze kugenda gifatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane, binagaragaza neza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'igisirikare cya Kongo nk'uko Tshisekedi yagiye abisaba mu butasi ndetse n'ahandi byamaze kugenda bihagarikwa. Si ibi gusa, Tshisekedi araza gushyirwaho ibihano bikomeye cyane bishobora kumukumira kugira hamwe namwe agurira intwaro, ndetse aho bishobora kuza gutuma uyu mugabo bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC barimo abajenerali bakuru baza gufatirwa imyanzuro n'ibihano sanctions zitandukanye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Benshi barahuta bavuga neza ko ibi byagabanya igitutu gikomeye cyane izi ngabo zashyiraga ku baturage ndetse harimo no kubarasa nk'uko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Imirwano yo iracyakomeje, ariko ahangaha hari kuvugwa ibijyanye n'abasivile bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. M23 yagiye igerageza kwerekana ndetse inagaragaza ibimenyetso, inafata amashusho, amaraporo, amatangazo atandukanye yagiye ikora yerekana neza ko izi ngabo za Leta ya Kongo FARDC zifatikanyije n'imitwe bakorana FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi bagiye bakora ibyaha bitandukanye by'intambara, kugeza ubwo nk'umukuru wa Wazalendo, umuministeri muri Leta ya Kinshasa, yamaze we kugenda afatirwa ibihano hagiye gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ku byaha akurikiranweho birimo kubuza urubanda umutekano ndetse n'ibyaha by'intambara izo Wazalendo zagiye zikora, aho bagiye bakora ibintu bisa naho bitigeze bibaho ku isi, aho hagiye habagwa abaturage ndetse bakaza kuribwa, ibintu byagaragaye za Minembwe ndetse n'ahandi, ndetse ibi byakozwe na Wazalendo zirebererwa n'ingabo za Leta ya Kongo. Ibi byakomeje kugenda bitumbagira, ni nabyo byatangiye kugaruka iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC kugeza kuri ubu ngubu, aho cyamaze kugenda gifatirwa ibihano. Amazina y'abajenerali ndetse n'abandi bakomeye muri iki gisirikare cya Kongo yagiye akora aya mabara ndetse yagiye abigiramo uruhare araza kuba yasohoka mu gihe gito cyane, ndetse amasaha make ari imbere hashobora kuza kumvikana ikintu gikomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo, ahatangiye kubamo gusubiranamo gukomeye cyane hagati y'izi ngabo bitewe n'uko bagiye bafata inshingano ariko bakazikoresha mu buryo busa naho budafututse, ahubwo bikaza kuba umutwaro uremereye cyane ku baturage bisa nkaho bari bashinzwe kurinda, kugeza ubwo bageze ku rwego rwo kujya bakoresha izi drone z'intambara zikarasa mu baturage. Ibintu byatangiye kugaragazwa nkaho ari skandali kandi koko ni amahano atarigeze abaha ariho hose. Inkuru kandi zirakomeza kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'iyi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'igisirikare, ibi byose byamaze kuba bihagarara, partnership mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ibindi. Ibi byose amakuru aremeza neza ko nta gihari, ndetse uretse ibijyanye n'ubucuruzi bishobora gukomeza nk'uko byabaga. Amakuru kandi akagaragaza neza ko izi ngabo za Leta ya Kongo zisanze muri ibibazo nyuma y'uko amakuru yagiye avuga neza ko hagiye hagaragara igisa naho ari ugutanga igiturire nk'uko abarundi babyita, cyangwa se ruswa, kugira ngo aba basirikare babe bahabwa ibikoresho, ubutasi ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Ibi byari biri muri process ndetse hagiye haba ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, aho Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye ndetse no guhura na Donald J. Trump utetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagira ibyo baganira. Amasezerano yarasinywe, ariko mu gihe yari atarubahirizwa Tshisekedi asa n'uwamaze kubiserebekamo, ndetse aho bivugwa neza ko yamaze kumena isosi mwinshi bitagikunze. Turakomeza kugaruka kuri iki kibazo gikomeye cyane cya Tshisekedi n'ingabo ze zikomeje kugenda
kugenda zihura n'uruva gusenya, ariko ntabwo twabura kukubwira nanone ku bitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda bizengereza abaturage bari Minembwe. Ni inkuru zigaragaza neza ko drone z'ubwihazo zikomeje gusenya ndetse no kuba zikora ibikorwa bisa naho ari ibikorwa biteye isoni za Minembwe ndetse n'ahandi aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigerageza kwihimura ku baturage nyuma yo gutsimburamo 23 mu bice ikontorora byabananiye byabagoye, bisa nkaho bari kwihimura. Ariko ibisibyo kuko hagiye havugwa ibice bitandukanye mu myaka itandukanye, na mbere yuko 23 yafata ibi bice bitandukanye yamaze kwigarurira, hakorwaga bimeze nko kumenasa ndetse no kubangamira ku buryo bukomeye cyane, gutoteza, guhoza ku nkeke abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, noneho byagira ku banyamurenge bikaza guhumira ku marari. Minembwe ndetse n'imurenge n'imisozi miremire yaho yose hagiye hagaragara ibitero bitandukanye by'ingabo za leta ya Kongo barasaga mu baturage, ndetse hakagenda haba ibimeze nkaho ari ukubakorera icyo twakita nka jenoside cyangwa se iyicarubozo. Ariko kandi kuri ubu byafashe urundi rwego aho hari gukoreshwa drone. Ibi ni uburimbuzi ndengakamere, ni nayo mpamvu hamaze kugenda hafatwa imyanzuro ikomeye. Amahanga yamaze guhagurukira iki gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko na Tshisekedi ubwe batamushyize, baramushyira ku gitutu bamubwira neza ko ingabo ze ziri gukora ibyaha bikomeye cyane bishobora kugira ingaruka kuri ubu butegetsi bwe ndetse nawe ubwe nyirizina, aho ashobora kuza gufatirwa imyanzuro, dore ko ibi byose byagiye biba abirebera bikavugwa neza ko nawe yabaga yabigizemo uruhare, ndetse n'akaboko ke kagiye kagaragara mu mbwirwaruhame ze. Yagiye avuga amagambo asa n'ayuzuye icengezamatwara rigamije kubiba urwango muri rubanda ndetse no kwangisha uruhande rumwe urundi. Ibi byose Tshisekedi nawe araza kubyikorera ku mutwe we nk'uko byagiye bitangazwa. Ibi kandi ntabwo biri buze guhagarariraho, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora no kuza kuba yafata imyanzuro ikomeye cyane iza gushyiramo 23 muri avantage, bitewe n'uko yagiye igaragaza kwigengesera ndetse no kurinda abaturage mu bice kontorora. Nubwo benshi cyane bagiye batanga ibirego barimo leta ya Kongo bashinjamo 23, ariko byagiye bifatwa nk'imfabusa. Ubu ngubu bisa nkaho avantage zamaze guhengamira, cyangwa se kuba bahabwa ibisa naho ari ubwisanzure cyangwa se guhabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose ngo abaturage baze gutekana, bishobora kuza kunyuzwa kuri 23. Ibintu Tshisekedi ataza kwishimira habe na gatoya. Abo bakagenda, ndavuga abasirikare b'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo zahungiye kuri ubutaka bw'u Burundi, kuko byagaragaye neza ko uko uyu mujyi wafashwe bitewe n'intwaro nyinshi cyane zari ziri gukoreshwa mu nkengero kugira ngo izi ngabo zinjire muri uyu mujyi. Iyo haza kuzaho kuba kurasana, ntabwo hari kurokoka abaturage benshi cyane, ndetse na zimwe mu nyubako ubu ngubu ntabwo ziba zigihari. Nanone amateka yisubiyemo, uyu mujyi wa Uvira usa n'uwamaze gufatwa n'intare za Sarambwe nk'uko bigenda bigaragazwa n'abaturage. Bavuga neza ko uyu mujyi urimo abasirikare b'ubwoko bwose, ariko hakomeje kugaragara abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo basubira inyuma, aho bisa naho bari kugenda begera umupaka wa Kavimvira ndetse ku butaka bw'u Burundi bashobora kuza gusaba ubuhungiro igihe icyo ari cyo cyose. Hagaragaye amamodoka ya gisirikare arimo ibikoresho byiganjemo imbunda ndetse n'ibiryo byasagutse, aho bivuga neza ko bamaze kugenda bimura amatente ndetse n'amadefense bari bafite. Abawazalendo ni benshi cyane, baragaragarana udukoresho tumwe na tumwe ndetse n'ibyo bagiye basahura, basa nkaho nabo bari kwikanga ikintu gikomeye cyane. Ubu tuvugana batangiye kwegera umupaka, amabisi agera kuri 6 arimo abasirikare b'abarundi, bo amakuru aremeza neza ko yamaze kwambuka umupaka wa Kavimvira yageze hakurya ku butaka bw'iwabo. Gusa nubwo bimeze bityo, mu mujyi wa Uvira haracyarimo abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi, aho amakuru avuga neza ko aba nabo bari kubara amasaha ku ntoki ndetse bari kugenda bacungacungana n'ubutasi bw'intare za Sarambwe, aho bari kwikaga ko bashobora kuza gutungurwa ndetse bakagwa muri ambushi ikomeye cyane, bakaba babagwa ndetse gitumo bakaba bahacucumirwa nk'uko byagiye bigaragara. 23 iri gukoresha iyi system yo kuba yafatiye umujyi hatabayeho guturika gukomeye cyane. Benshi babihuza nuko 23 yagiye igaragaza neza ko yahangayikishijwe n'umutekano w'abaturage, ikaba yirinda kurasa byinshi cyane, igakoresha ino tekinike yo kuba yakoresha uburyo bwo kwinjirira uyu mujyi ikazawufata nk'uko yawufashe ubushize hatabayeho imirwano myinshi cyane. Uretse ko ingabo z'abarundi ubwo zagendaga ikinyuma n'ingabo za leta ya Kongo zitaburaga kurekura amakompura, byatumaga na 23 basubiza kugira ngo bakomeze
kugenda bajyaho igitutu gikomeye cyane. Ibi nibyo byagiye rero binangiza amwe mu mazu ndetse bikanahitana amwe mu baturage bagiye bagaragara. Gusa hagiye hagaragara imirambo myinshi y'ingabo z'abarundi nazo zagiye zipfa nyuma y'uko zagendaga zirasa kuri M23 nayo ikazisheringamo urufaya, ndetse byagiye biyorohera cyane kuko yari ifite abatasi muri uyu mujyi. Byagaragaraga neza ko izi ngabo z'u Burundi zisa naho ziri kunyura mu nzira zitazi. Kuri ubu ngubu rero benshi baravuga neza ko M23 indi mpamvu ikomeye cyane iri gushaka gufata uyu mujyi hatabayemo amasasu menshi cyane, ngo ni ukwanga kwiteza amahanga ndetse n'ibihugu bikomakomeye bishobora kuza kongera kubona amasasu ndetse imirwano. Ibitangazamakuru rutura byamanutse mu mujyi wa Uvira. Ibi rero bisa nkaho M23 iri kubirwanya ndetse ikabirwanya mu buryo yatangiye kwinjira muri uyu mujyi ikaba yawufata hatabayeho imirwano iremereye cyane. Ubu tuvugana abasirikare ba M23 bararekereje cyane, bari za Mikenke, abandi bari za Puezero, abandi bari mu kibaya cya Ruzizi, abandi bari za Sange, abandi baherereye mu bindi bice bitandukanye kugira ngo babe bakinjira uyu mujyi. Gusa abarimo imbere bakomeza gutanga amakuru menshi cyane, aho bavuga neza ko bisa nkaho uru rugamba rutaza kubagora cyane kuko izi ngabo nazo zamaze kugira ubwoba, bisa naho zatangiye guhambira utwazo. Nk'uko nabikubwiye, amabisi yagaragaye arenga ku mupaka wa Kavimvira uhana imbibi u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo, aho abasirikare b'u Burundi bari bitaye nyuma yo kubona ko batashoboreye imirwano ikomeje kugenda ifata urundi rwego, dore ko imirwano noneho yajemo tekinike na taktike zikomeye cyane z'urugamba ibiri kugora aba basirikare b'ingabo za leta ya Kongo. Ku murongo wa telefone amakuru avuga neza ko Tshisekedi yongeye guhamagara General Neva amubwira neza ko ubu nta kindi gisigaye ari uko bashobora kongera intwaro kirimbuzi, ndavuga intwaro nyine ziremereye kuzo bari bafite kugira ngo bahangane n'intare za Sarambwe. Ariko kandi amakuru akavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yabwiye Tshisekedi neza ko intwaro atarizo zikeneye, ahubwo hakenewe abasirikare bafite umutima wo guhangana, kuko n'izihari ngo bari kuzigarura zitabashije guhangana nk'uko zari zapangiwe. Ubu tuvugana rero M23 mu mujyi wa Uvira isa yatangiye kuwugeramo. Benshi batangiye kwandika Uvira Tombe. Uvira Tombe niryo jambo riri kugerwaho. Benshi mu banyamurenge batangiye kongera kwishima, basa n'abashaka kubyina intsinzi nubwo bitaragerwaho, kuko bari barazengejwe n'ibitero biremereye cyane by'izi ngabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye, aho zitagiye zihwema kubagabaho ibitero ndetse zikababangamira cyane. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu abasirikare benshi cyane bari demotive ndetse basa n'abatangiye kwikura muri uru rugamba. Abenshi bari gushaka ibisa n'impamba, aho bari kwirara mu baturage mu masantere bakaba babasoresha iby'umurengera, uwanze bakaba bamwambura ibye, ndetse benshi basa n'abari gushaka ibyo baza guhungana, dore ko bazi neza ko inzara yabaririye mu nkambi ya Gatumba. By'umwihariko abiganjemo abawazarendo bari barahunze ubwo M23 yafataga uyu mujyi, basa naho bari gusahura byinshi cyane baza guhungana mu gihe haba hatangiye kugira ibiturika biremereye byumvikana, nubwo atariyo ntego ya M23 kugeza kuri ubu ngubu. Inkuru rero ziragaragaza abawazarendo basa n'abafite akaviyo kadasanzwe, ndetse aho basa naho bari kwitegura kuba bava muri uyu mujyi, ibintu bituma hatabaho no guhangana bitewe nuko haba hatinzwa kwinjira M23 maze izi ngabo zigakwira imishwaro nk'uko zatangiye kugenda n'urusasu rwa mbere rutaravuga. Ari nayo mpamvu benshi cyane bari gukoresha imvugo ivuga neza ko M23 yafashe umujyi itarwanye. M23 yawugezemo. M23 kandi irabifashwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze igihe yihugiwe mu ntambara itayoroheye, dore ko n'ubu ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bunini cyane, ubwato buhenze ku isi bw'intambara bugwaho indege ndetse bukanasapurayinga ibindi bikoresho bitandukanye ndetse na tekinoloji idasanzwe, bwamaze gutwikwa mu nyanja itukura bukaba bwakuwe mu ntambara. Ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gufesingana nabyo, ndetse bisa naho ariyo mpamvu yirengagije Tshisekedi. M23 rero yafashe umwanzuro wo guhita itanga isomo rikomeye cyane. Amerika isa niyatanze go ahead, nta bindi biganiro biri hagati ya M23 na Tshisekedi. Ndetse ku bijyanye n'umujyi wa Uvira, intare za Sarambwe zamaze kuwutaha. Benshi bati ubu noneho ibintu bigiye kuba ntabwo byigeze bibaho na gatoya, mu gihe General Sultan Makenga M23 yamaze kuba yemeza neza ko itazigera igaruka inyuma na gatoya. Ndavuga nyine ko General Sultan Makenga, uyu mugabo mukuru w'ingabo za M23, ariwe waciye iri
Uwiteka avuga neza ko ari non stop ndetse avuga neza ko gahunda yo gukuraho iyi leta y'injiji ya Kinshasa. Aya n'amagambo General Sultan Makenga akoresha kenshi cyane avuga neza ko bashaka gukuraho iyi leta ya Tshisekedi. Ibi yagiye abivuga mu bice bitandukanye, aho yagiye abigaragaza abwira abasirikare baba basoje amasomo ya gisirikare bati tunataka kufukuza ile guverinoma ya wajinga sana Kinshasa. Akomeza kugenda ayitunga intoki avuga neza ko ari leta cyangwa se ari ubutegetsi bw'abajinga. Ibi rero bisa nkaho bigiye kugerwaho. Ubu tuvugana intare za Sarambwe sugira ngo zamaze kugera mu mujyi wa Uvira gusa, reka hamaze kugaragara ibindi bice bitandukanye ho 23 yamaze kwa divansinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye, aho amakuru agaragaza neza ko FDLR yamaze gukubitirwa mu bice bya Rucuru, ndetse nkuko amakuru abigaragaza 23 yamaze kwerekeza na za Rucuru. Abasirikare benshi cyane bamaze iminsi basoza amasomo ya gisirikare, higanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane rya gikomando. Aba basirikare ibihumbi n'ibihumbi nabo bamaze kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba, bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chirombo bashobora no kuza kumusanga i Kinshasa. Amakuru agaragaza byinshi cyane mu bijyanye nuko urugamba ruhagaze kugeza ubu. Bisa nkaho 23 yahise ikangura ndetse ibice byari bisinziriye yahise ya divansinga nkuko amakuru abigaragaza. Benshi bati ikibuga cy'indege cya Kisangani ko mutatubwira amakuru yaho. Ibi nabyo turabibabwira muri izi nkuru. Amakuru kandi agomeza kugaragaza neza ko uretse umujyi wa Uvira abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugwa ari benshi cyane. Abarundi bo ntabwo twabarondora. Igisoda cy'u Burundi kigomeje guhura n'uruva gusenya ibibazo bikomeye cyane muri iyi mirwano. Bisa nkaho iki gisirikare 23 yashatse kugisomo rikomeye cyane kugira ngo nundi munsi batazemera kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Wibaza iki mu gihe General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi yohereza abasirikare ibihumbi nk'icumi, nyamara bajya gukora average cyangwa se bajya gukora imibare y'abasigaye nyuma y'amezi nk'atatu agasanga hasigaye ibihumbi nka 5, ibindi bihumbi 5 byarapfuye. Kimwe cya kabiri, ibintu biteye isoni cyane, ibintu bitumye General Neva akomeza kujyaho igitutu gikomeye cyane na eta majoro y'u Burundi. Abasirikare bakuru barimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi barimo Ministeri w'Ingabo uyu Madame Marie Chantal ndetse n'abandi barimo Ministeri w'Intebe Nestor n'abandi bakomeje gutumiza inama zitandukanye hano ku butaka bw'u Burundi kugira ngo barebe uko abasirikare bagwa kuri ubutaka bw'u Burundi bareka kujyayo. Ariko kandi ibi bisa naho General Neva adashaka kubyumva ndetse nta nabikozwa nkuko amakuru agenda bigaragaza. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye agirana diru zikomeye cyane n'igisirikare cya Kongo, bisa nkaho ari diru y'amabuye y'agaciro, maze abo bakorana cyangwa se berona igihugu cy'u Burundi bakamubwira neza ko bakabaye bashora abasirikare bake cyane nabwo bo kurinda imbibi z'u Burundi, ariko kandi bitari bikwiye ko bohera abasirikare mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano kuko babonye neza ko bakomeje kugenda bahagwa. Ibi rero ntabwo abikozwa, ndetse ndakwibutsa neza ko abasirikare b'u Burundi bataje muri iyi ntambara ubu. Ngira ngo ibintu byeze kuvugisha benshi cyane byabaye nk'ihahamuka ku Barundi ni byabereye ahitwa ku Mushaki, ubwo 23 yari iri mu nkundura ikomeye cyane yo kwerekeza za Minova imanuka Sake kugira ngo izagere za Goma. Abasirikare b'Abarundi niho biciwe mu buryo buvugwaho ko ari umwe mu buryo bwateye benshi cyane guhamuka. Abasirikare b'Abarundi barafashwe, bakorewe ibintu bibi cyane muri iyi mirwano, ariko nanubu baracyoherezwa nubwo baza batabishaka, ariko birangira bageze kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu ngubu rero abandi nabo bongeye gucumirwa mu mujyi wa Uvira hafi niwabo, ibintu bikomeje guteza igihugu cy'u Burundi uruntu ndetse no kutumvikana hagati y'aba bayobozi bakuru by'umwihariko General Neva usa naho ari kuvunira ibiti mu matwi mu byo bari kumusaba. Ubu tuvugana rero makuru aremeza neza ko 23 yongeye kunyuza izindi ntwaro mu bice bya Kamanyora na za Baraka. Ibi biri kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mujyi wa Uvira mu nkengero aho zatangiye kwinjira izi ntare za Sarambwe. Amadubu nayo yakaniye cyane, ndetse benshi batewe ubwoba no kubona igisirikare cya Twirwaneho cyamaze nacyo kubona intwaro zirimo tatanye n'izi ntambara nkuko bitangazwa zizajya zirasira izi wazarendo kure. Bisa naho 23 yamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane zo kutongera guhagarara ndetse no gusubira inyuma. Nyamara nubwo abanyamurenge bakomeje kwirwanaho bahangana n'iki gisirikare cy'Abarundi ndetse na leta ya Kongo, agahinda ni kose ku banyamurenge muri rusange ku isaho. Hari abanyamurenge bakoze barabajya ku butaka bw'u Burundi ndetse bajya kubonana na perezida w'iki gihugu bambaye amakote. Ibintu byabaje benshi cyane, bivugwa neza ko ngo bari baje kumushimira uko akomeje kugenda ngo abafasha. Benshi baravuga neza ko ibi bishobora kuba ari ibintu bibi byabayeho ku banyamurenge byakozwe. Abanyamurenge mu busanzwe bari kwicwa n'ingabo za wazarendo ndetse n'ingabo
ingabo za leta ya Kongo nuko M23 ikomeza kugenda ibakingira ikibaba n'izi ngabo zabo za twirwaneho, ariko kandi ibi bikorwa n'ingabo zirimo n'ingabo z'abarundi kuko nazo ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bya Uvira ndetse n'izindi nkengero za Minembwe. Aha rero abanyamurenge bakomeje kugenda bagwa, indege